Munini wa ngavana Mutumanto Edingia na ririti ya Meru na njira ya mwanya ukurukira Weru TV. Bobo yite nyuma ya Kairo Mwangaza gutumiria ati ya kamurita muchare newe na bangi bateguita ngwira bathuriri. Mwambirio yo kiumia kimwandiki munene wa county kiambia ndikire mutuma baruga kumwira ati thiriti agita akire michemanio ya minister ba county niyo county cabinet meetings. Malikito ndeto Boniface Mongera na ututariria hontumuna jirendeni. Ntukwejirithiri nacio nyume mwandiki mune kiri kaunti bona kambia thero kwithirwa akiandikira baruga munini wa gavana bona Mutumanto Edingia na kumura nethiri twatirite micemanio 12 ni nyankuru kwithirwa mwira akethirwa akigerekere gutira jura jojuite ni nyantu kwegoro bi gavana Kairo Mwangaza thirwa akiumira na kwithirwa akiuga bara bonde batirite ngogene kana batitho bagita micemanio batithirwa bakiona mushara jo mweri jojo na rintu kwene tutirimanite na munini wa gavana bona Mutumanto Edingia na tuketho tukenda kumenya ethirika o mane atirite michemanio eu na nago expect kwithirwa iketha na ria ateandite bona dijino bui nteto icho nde uchigwa pengine ichokete nteto imbibe twe ikiarua ende woni nteta yare guchokia mantu yatutethia Meru yarande nayo ya kwira Meru and especially team wira ya mandaktari betu ni kubera Meru ito kwa acknowledge twena thina na ito kwitikiria ibakorita ngugi tutakeni ni ndeto barugo icho the chiandeki nya press gavana egoro utikone gintu kina urito mono ya imanto yatena answer ntemenya guchokeria gavana kambere ya Meru ibakumenya history ibakumenya manto era twethirite twenayo na iba kumenya ne atia kwambiririe ngugi yetu na gavana kuma mwambiririo mwanka muisho araturi uте muntu mugeni Meru ito twethirite twigwo na ito kwelewa orali ethirite iri na kwa utoka dwell kena issue key irankenda kwariria kama kakugita muchara in short twethiriria kana kuraya kuona muchara mwali jojo kanyonyi muntu my brother kuona muchara kana kurea kuona muchara eute agenda era tubatire kwithia tukiariragia ta Meru nontu mbuga 98% ya Meru bari Meru batethera be mucarene na kambue ye kwa teisho kwariria mucara nontu ibaba inge barungamitwe micara ndene ya Meru county ntiwa mama tena capacity ya kurungamia mucara nontu director wa salary ni andawe so yaukande mutiire nontu niwe wena maoni yau nteariria yau kabisa ntiwa tena capacity kaneneo yau kantiire yau mbere mandaktari yetu ninkomenya ne barari be ko issue a strike notice na manto ya mechara yake arerwe goro mbua ya deputy governor na ya staff barabara taira ngugi ofisine kwa barabati ba casuals kinyama daktari ibararirirwo bwambere let me apologize nonto bameyambwerera umiregoro ndebere we acknowledge kana ito ko appreciate ngogera ariti ngoge bonde ba county yetu ya Meru bakuita kuma sector chionde kile department chionde komi ndebere ito ko appreciate na baraba kamata Lions share ni aritingoge ba ogima bwa mwiri ndeba appreciate muno ndebere neto kwa acknowledge situation yera barekere yo bambere ni aritingoge ibaniete muno baraba ko itangoge machibitari na yeto boyairi they are demotivated bateri akuongelwa mishara bateri ako upgraded in their job groups na tukimenya thina ni ati ni economy ithirite te bui mbati mwaka yo ringi na indaririte mantu yau kanyonyi muntu indaberite kiri budget ya 2024-2025 ni twikirite mbeca cia kuba promote ni twikirite mbeca cia kuandika new medical officers na kwa unde ndombe na gitio kinene sana mandaktari yetu nurses kindly bogeta on strike kagite neka ni tuwitikia mantu yenu ni yetite kubwa
na imbariritie manto ya kobwa ringi ya Meru kiumia kithiru ndabera ni kuona weru bu nene buyite ndabera ni kuona wirigiro bu nene buyite ndabera ni kuona ngwataniro nene yiyite Meru na Meru bakithikanaira na tukethira twina agenda imwe na agenda ira nkwenda kwariria ni ya kwithira Ameru twina dignity yetu ira tutwirie ta community. So ndibere bogeta on strike. This is a festive season, musimu ya Christmas. Riranto bakorea bakethira bena sherehe nyingi na gukethira kwina mbachu nyingi. Riranto bena kwitharinya kwina accident nyingi. So we acknowledge rira daktari kana nurses bakethira be on strike kagite na yaka ni tuku risk otoro bwanto babaingi na inko baromba nete yoki nene ni to shelve those strike notice kindly na twetere kagita kamwathani keyite na ndawa kagita kamwathani keyite nima kagita kamwathani keyite bayeri kiri manto ya health mbere antobeto ba Meru that kwina the new scheme ya health iwetwa SHA shift ne tu register kiri social health insurance fund ne tu kiri NHIF offices ire akwina batwe barabari rutere rwa Nyambene kwina NHIF offices Maua barabe Mutindwa kwina NHIF offices Mutindwa kana in the nearest government hospital kana inya mission hospital ire akwina batwe nikenda twinthe twithira rira twethira twina issues cia health ni tukumba gutetheka and especially tukimenya in Meru ni twina the biggest burden ya murimo wa cancer na baba ingi baraba ko suffer na murimo wa cancer na kinyama anto ya dialysis ni tukwenda this scheme ni kenda rira weta sibitari itukumenya economy ni thoki family cia twitegethera cie of abundant kiri manto ya kuria mbecha kana hospital bill ni tugukuma kiri musimu ya sherehe mbere ya Meru betu ni baimenyere oringi ndebere itumenyere ana betu rira be michi ni to ba for security ni to ba for guidance again kiri aciari tukimenya season ya sherehe iteto urai mweri umwe in fact ite mweri ni ntuko mbua 15 tukaendelea ku enjoy manto ya festive January yoa ni twetere tuikiana grade 9 ni twetere tuikiana universities ni twetere tuendelea kuthomithiana kwa utokeya kusherekea tulwa kwina majukumu twenayo ta aciari na ta community yetu ya Meru ni boya na kiria Meru no kwi migambo ya DJ bwana mutumaga kwithira ebomerie na kuga nkurukie jo gukurukira mutambo jo weru kwina yoro bojite kwa kagita gati kuraja na ko kiria kirio ni mongera ntumba kwithira nkiongera igwetera na kona kiria githiro giteta na mbere rito ria kwa Boniface Mongera kanunda twirwa Kanyoni Muntu.